Macan sare. Pak, Hah? Bapak mana? Papa lagi di jalan, pulang pengajian. Bapak go walking. Iyo, papa lagi di jalan. Jalan. Lagi cari makan. Lapar soalnya. Daang, daang. No effect, Papa. Hah? No effect. Bapak no. No cry, no cry, no. Semangat. Oke? No, alright. Kenapa? Ingin apa? Kenapa? Bapak no effect. Ya. Hmm? Bapak no effect. No. Tertawa mah. Hahaha. Papa no efek kalau gini tertawa. Hahaha. Ayo. Semangat. Udah. Anak papa jangan cengeng. Ya. Papa apa namanya? Papa juga inget terus sama Kino. Cuman kan papanya sekarang sibuk. Terus Umi lagi sakit. Yo, pokoknya Kino jangan sedih. Nanti kalau papa udah nggak sibuk, pasti papa mampir terus ke Kino ya. Oke? Okay? Ya. Jadi Kino jangan sedih. Harus semangat lah, kan? Kino pintar. Papa tuh nggak marah sama Kino. Papa tuh justru sayang sama Kino. Oke? Okay? Semangat. Tos dulu. Apa? Pokoknya papa sama family Kadai selalu ada untuk Kino, oke? Okay? Sama family BH juga. Bawa kinoy sare, kinoy kelia. Udah, papa. Udah beres, teh? Berapa semuanya? Oke. Okay. Boleh kalau ada. Kino yang sehat ya. Alhamdulillah. Bapak sehat? Insya Allah papa sehat. Pak Hadap. Nu. Abah Hadap. Satu nuhun Pak ya. MK, MK, halo. MK, MK. Ada MK. Ayo MK. MK. MK sini naik ya. Ada MK, semangat. Papa sekarang mau nyetir lagi ya.
Papa sekarang mau go home karena Umi sakit. Umi what? Umi Kinoy. Umi sakit? Mm-mm. Umi papa? Oh my god. Berapa semuanya, Teh? Ntar Papa mau bayar dulu ya. Umi sih no oh my god masih Allah. Anu. MK. You speak with Papa Haddad. You speak with Papa Haddad. Kinoy cho. Kinoy do it. Papa Haddad no do it cho. MK. MK comment. Hello Kinoy. MK comment. Kinoy. Are you okay? Baba on mic. Mic. Papa bilang dulu. Papa dulu ya. Papa go home. Iya. Papa bawa mobil dulu ya. Papa no Kinoy go home. Papa calling along. Papa along. Papa đi đặng along. Oh, the river. Papa. Yes. Okay, Papa. Okay. Bikin hati ya. No, dice. Ayah, harap berhati-hati saat berkendara pulang. Oke, terima kasih. Yuk. Okay, belum. No problem. Nih, Papa pulang dulu. Papa nggak bawa setir. Iya, nggak bawa setir. Nggak bawa supir, Papa. Ini bawa makan berapa? Beli makan untuk yang kerja. Soalnya barusan ke rumah Papa datang lagi kuda, Noy.